Kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ rĩu, ngari cia Classic Sacco iria ikuaga barabara-inĩ ya Embu gũthiĩ Nairobi ikoretwo igĩkua mwene matatũ ici Immaculate Mugwa agĩcakaya hathara nene ĩrĩa onete. Kũratuĩka maabitha a wathani wa matũra kaunti-inĩ ya Embu mahithũkĩire biacara yake wa kerĩ kiumia gĩkĩ na magĩkururia matatũ cia Kĩnyanya makiuga handũ hau haigĩirwo matatũ cia Embu Sacco iria cirerĩkana cirĩga kũheo marũa ma gũkua barabara-inĩ ĩyo. Mwana ciaũka cia kururia ngari ciga barabarani na mungera tutho wako nimukuona ngari evingete barabara na intention ni gutuike Classic ni marafunga maragiria marakos ni maratuma biashara ndigathi na mbere Embu. Immaculate augite ndari aramukira marũa ma kuonania mogarũrũku maya akiuga ĩno nĩ njama ya kũgũithia biashara yake. Mepoa just direct ole kwanda ĩno nakuo ngari ciao ciĩ sawa manengeretwo o haria mathe arakuira wa Classic. Ambiwa gari zangu siko kwa barabara na kanjo wamesema sisitoke hapo kwa barabara until they get orders from above. Na ndio mnaona hiyo gari iko hapo imesemekana sitoke hapo mpaka orders sitoke from above. Sasa ile kitu mimi naona hapa ni gender violence. Nona gũkiri ũguo thirikari ya Embu yugĩte no nginya matigirire kwĩna mĩtaratara sekta-inĩ ya matatũ akiuga no nginya magĩrathondekeire kanya Sacco njerũ ya Embu akĩũria Immaculate andĩkithie riboti ya mateta make. Ikawa na sasa ikamekuwa shinda na mama wa Classic. Mama wa Classic anasema nimewekwa karibu na yeye. Hiyo ndio inakuwa ni issue mpaka sasa sababu amenifungia magari yangu hajaenda kutoka jana. Sasa swali kuna swali nauliza. Sababu anasema siwekwe karibu na yeye. Mahali nataka niwekwe, mahali hakuna mtu ni wapi? Imo Sacco walikuwa napepea upande wa juu wa stage ya Nairobi na wanaendanga Nairobi. Kwa hivyo wakahamishwa ili waletwe mahali ile magari ingine yote iko. So iliwekwa karibu opposite Classic Sacco na ndiposa sasa mwenyewe anadai ya kwamba anafinyiliwa. Lakini kamati iliketi na ikaona mahali Imo Sacco imewekwa ndipo panafaa ili biashara iweze kuendelea. Riu Immaculate nyarahoya gavana wa Embu Cecily Mbarire aigirire ndeto ĩno kuona riu niwe wikirio murigo wa marĩhi ma gũkururia matatũ ciake 8 nginya wabici-inĩ cia county. Direct employees are 102 to be exact. And now huku napigwa vita naambiwa nifunge. Is it fair? Ningependa hii county government ya Embu ituambie kama haitaki mwanamke afanye biashara. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege.